Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Namakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama mumeze neza? Turaho umushakamba namwe mumeze neza? Yego natwe n'amahoro. Yego. Natwe turaho. Ngo umuriro ukomeje kwaka mu burasirazuba bwa Kongo. Burasirazuba ariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko niya maguru niya ruguru umenya biri kwaka. Birashoboka ariko yaburaga kwerere siho yaguye. Ngira ngo gakwerere muri Kivu y'Amajyepfo. Yari yarahunze. Ese ntiyari hariya mu ishyamba. Yamanutse ajya za Minova na he. Ntabwo ari mu bagotewe muri Nuza mu ishyamba. Sindabimenya neza. Gusa ubwo barasaga Nuza mu mukuru we cyangwa boss we Omega umuyobozi nawe ngo ibihahomenya we babiturikije babipfumuye. Ariko bigeze kumurasa ibihaha koko. Yego. Aravurwa. Narakize nibyo nari ntaramenya. Ibyo ntiwamenya ni inkuru mbi zagiye zikurikirana kuko yabitswe kenshi. Yego. Ariko ubuhumenya byarangiye. Iminsi yageze. Buriya rero hariya hafite ibyaho. Ubu na generale yavare mu bitaro. Ahubwo iyo nkuru imeze gute? Ukuvuga abasirikare be basahuye za Katana. Yego. Twayoboraga ibatayo y'iki 33. Arangije abasirikare bajya gusahura. Yego. Basahuye hariya za Katana, hitwa Katana, hitwa Miti. Aho hose ndetse n'ahantu hegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu hafi. Noneho banga no kujya ku rugamba ashaka kubasubizayo. Mu gihe abasubizayo yabahamagaye agira ngo bahure abaganirize abashyiremo morale. Baranga bamurasaho. Kumurasaho rero amasasu yagize amahirwe yari yambaye ka kantu bita n'akanyamasyo. Ntabwo yari yagiye nka Kirumwami. Yagiye nka Kirumwami agatuza kaba kamenetse. Ubwo rero amasasu aza kumufata ku kibero. Akaba ari kwa muganga nyine arimo avurwa. Nkurikije iyo scenario yabayeho. Yego. Masunzu naza nawe naza ku rugamba nirwo ruzamubaho. Ahubwo yaba ari we baba bamuhwanyije. Icyo bita guhwanya. Bari kumutera bombe ntibari kurasa isasu byoroheje. Guhwanya ni ugukubita mu cyisho. Urabona iyi FARDC itangiye kurasa abayobozi iri kugana he? Urumva ubundi igisirikare kirangwa n'ikinyabupfura, ni ukuvuga kubaha. Iyo hajemo ibintu byo gusuzugura amabwiriza y'ugukuriye, igisirikare cya cyasenyutse. Muri FARDC oda si oda. Karame? Ubundi mu gisirikare oda bari oda. Ariko muri FARDC oda si oda. Nta nubwo uburana. Ariko mushakamba FARDC bimaze iminsi ntabwo ari iby'ubu. Babonye ukabona buriya habamo ibintu bisekeje. Ukabona umuntu baramuhamagara generale ngo ni umuzarendo. Ukabona arahabwa oda na koronere wo muri FARDC. Hakabaho bicurama. Na kapiteni arimuha rwose. Hakabaho bicurama. Ukabona wenda koroneri generale ari guterera isaruti kapiteni. Ibyo bintu biriho cyagiye biba twagiye tubibona rimwe si kabiri.
rero ni ibintu byeze uti ibi ngibi FARDC birayiganisha he, ntabwo wamenya ngo birayiganisha ko mbona ari ibintu birenze. hari imvugo bajya bavuga ngo aho intaganzwa yicaye ntihava. Yego. na Gisekedi ngo ntashaka kuva mu gihugu kandi ariwe perezida voyageur. Ntabwo abishaka, mu butegetsi bwe ngo ari kuburinda n'ikibando. Ariko hari igihe kizavunika. Yarahiye neza neza ngo ntashobora kuva mwura muke. Inama zose ari kuzanga koherezayo abantu. Ejo nabonye watukanye Mushakamba uwitwa ni umuminisitiri wungirije w'ingabo. Byaratukanye yavuze amagambo mabi cyane ngira ngo naguhaye video ye yo mu Gifaransa. Yego. Urabona iriya nama ihuza EAC na SADC. Ubundi habanza abaminisitiri. Habanza bagahura kugira ngo bategure bakore ni nk'imirimo ibanziriza inama y'abakuru b'ibihugu. Rero ubu yari yaje muri urwo rwego. Ariko yaratukanye wabonaga nta kinyabupfura afite. Nta gishyanje nabibonamo. Yaratukanye yanga no gusinya ku byo bakoze. Arabyanga ubona rero nta n'ibindi bindi. Njye nta gishya nabibonamo kubera ko. Yego. Na Gisekedi yaravuze ngo azatukana. Aranabikora ariko. Ari sebuje. Arabikora rwose. Reka turebe ingingo tugiye kugarukaho ako kara kanyuzemo kugira turebe amwe mu makuru acaracara tutakishize ku ngingo. Mushakamba ingingo tugiye kugarukaho ni ingingo zigera muri 3. Yego. Ingingo ya mbere iravuga iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izubahiriza ibyisabwa n'imyanzuro y'inama ihuriweho na EAC na SADC. Icyo ni ikibazo twibaza. Ntabwo ari ukwiyemeza ubuki nta mizinga. Ingingo ya kabiri M23 yishe General Gakwerere wa FDLR. Ingingo ya 4 u Rwanda rwiyamye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayifashe. Yego. Izi ngingo tuzaganiraho. Ngira ngo twahita turasa ku ntego tukajya ku byaganiriweho cyane imyanzuro ya twibaza iri gutuma twibaza tutese koko iyi myanzuro Gisekedi azayubahiriza. Yego. Cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko iyi myanzuro navuga ngo ihatswe no gusaba Gisekedi kuganira na M23 cyane. None wenda bashidikanya ko yazabyubahiriza. Ni byinshi byagarutsweho. N'ubundi hari byinshi yemeza ntabyubahirize. Rero turibaza niba azabyemeza cyangwa niba atazabyemeza. Ni byinshi byafashwe muri iyi myanzuro. Yego. Ariko wenda hari bike nagerageje gukusanya. Yego. Nawe urambwira niba ntabyo nibagiweho. Yego. Muri iyi nama ya SADC na EAC yiga umutekano muke wa Kongo yabaye kuri wa 6 tariki ya 8. Yego. Yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihangayikishije ndetse n'ibikorwa byibasira ikiremwa muntu biri muri icyo gihugu birimo kwibasira abagore n'abana. Iyi nama kandi yihanganishije imiryango y'ababuriye ubuzima mu ntambara igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanganyemo na M23. Muri iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC banenze ibikorwa byo kwigaragambya byakorewe za ambasade Kinshasa ndetse n'abagiye mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Kongo barimo MONUSCO n'abandi. Inenga leta ya Kongo kuba itararinze abaturage. Impande zihanganye muri Kongo zasabwe guhagarika imirwano. Bati ako kanya ndetse harebwe uko Goma n'ibindi bice biyikikije byabona umutekano. Ufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'imihanda igana mu bindi bice byose
hamwe n'inzira y'amazi. Umwanzuro wa 14 w'iyi nama uvuga ko umutwe wa M23 waza mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Abakuru b'ibihugu basabye kandi ko hanozwa umugambi wo gusenya inyeshyamba za FDLR kandi u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Bwana Sentama, ibi ni bimwe mu byo by'ingenzi. Ngirago by'ingenzi ni byinshi, kere kubona hari icyo ntavuzeho, gusa hari kamwe mu kantu nshaka kuvugaho. Gusaba M23 gufungura ikibuga cy'indege ngo hari ahantu hatekane kurusha, sinzi umutekano bakeneye urusumba uwo M23 yahazanye, kandi bigaragara ko usumba uwo leta yarahashize, kuko bavuga ko mu kibuga cy'indege kigomba kujya mu maboko ngo y'ingabo ngo zemewe yego ngo kigacungirwa umutekano n'ingabo zemewe. Ntumbazi izo ngabo izo arizo, niba M23 itemewe. Yego. Ndetse n'iby'inzira bavuga ngo zigomba gufungurwa, M23 n'ubundi yarazifunguye. Kuki bavuga ko zidafunguwe? Zirafunguye. Abo ngabo baba bavuga batyo n'abavugira leta ya Kinshasa. Gusa byaje mu myanzuro ihuriweho. Yego, birashoboka bashobora kuba amajwi menshi ugereranije n'intuza, birashoboka. Cyane nka Sadeke, urazi ko Sadeke dukurikije imikorere yayo iri ku ruhande rwa FARDC na leta ya Kinshasa. Kandi ikindi Sadeke nibo benshi, ibihugu 16. Yego. Urumva rero ko birashoboka imyanzuro bayivugiye ari benshi ko byajyamo, ariko ni nanone no kureba no kugaruka umuntu akareba ibi bishyirwa mu bikorwa. Gusa banasabye ko ngo ndumva basabye ko ngo ingabo ziri hariya zahava z'amahanga. None izemewe bavuga ni izihe? Ubwo haguma MONUSCO, izindi z'amahanga zikahava. Ngira ngo bashobora kuba babivuze kugira ngo barebe ko babona uburyo batazira ngabo za Sadeke zabona uko zitaha zitanyuze mu Rwanda ngo zisebe. Ni uburyo baba bazishakira, bareba aho banyura bakwepye badaciye mu maso y'itangazamakuru. Ngira ngo imyanzuro nayo wayinyuzemo, wayisomye? Nayinyuzemo, nayibonye. Nabonye n'ubundi ari bya bindi bisanzwe bivuga. Hagati aho hari ibintu bibiri tugomba kurebaho. Yego. Muri iyi myanzuro n'ubundi hagarukwaho u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ariko turareba tuti u Rwanda rurasaba iki cyangwa ruravuga iki muri iyi myanzuro, muri iyi nama? Yego. Ese muri iyi nama Kongo yo yavuze iki? Yego. Mereye ku byo Kongo isa n'izisaba. Yego. Biremeza ko mu byo Kongo isaba, yego, birimo n'ibyo yifuza. Yego. Harimo guhagarika imirwano. Yego. Ndetse ngo yifuzaga cyangwa arasaba ko ibihugu byamagana u Rwanda ngo kuko ariko rwafashe umujyi wa Goma. Yego. Mu nkuru yavuye mu biro ntaramakuru by'igihugu cya Kongo bivuga ko Kisekedi mu bindi asaba harimo ko u Rwanda rukura ingabo ku butaka bwa Kongo no mu bice zafashe. Yego. Rugafungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo abakeneye inkunga zibagereho, by'umwihariko abaturage b'abasivili. Kisekedi kandi ngo arasaba, ni impuhwe buriya, urumva no gukurura yishira. Yego. Kisekedi kandi ngo arasaba abafashe umujyi wa Goma bawusubiza inzego za leta zemewe n'amategeko. Mu nama irimo kubera mu muhezi Dar es Salaam. Uvuze umuhezo Mushakamba unyibutsa akantu. Hari amakuru yagiye atambuka avuga ko basohoye perezida wa komisiyo
y'ubumwe bwa Afurika Mahamat Faki. Ibyo byo bimeze bite? Banza bitubwireho noneho tugaruke hariya ku iyo nama irimo ibera mu muhezo. Nibyo bamuheje byakozwe na mbere y'uko bajya mu muhezo. MC niwe wabikoze, amusaba gusohoka, arasohoka. Nyuma umuhezo ugiye gutangira, abaperezida bandi barabyanga, bamusaba kugaruka, nawe arabyanga. Amakuru yaremeza ko mbese yabishyuye, yatumiwe n'uruhande rwa EAC, atatumiwe n'uruhande rwa SADC. ubwo ntiyamushakaga, kandi uruhande rwa SADC akaba ari rwo rusa nkaho rwari ruyoboye inama, rufashe iya mbere, akaba ari rwo rwanagenyeye MC. Aya makuru nubwo nawe uvuga uwatanze itegeko, ariko ngo ni igitekerezo cyaturutse i Kinshasa ngo asohoke mu muhezo. Ariko kuvuga ko SADC yayoboye inama, ngira ngo twaba twibagije, kuko jye nabonye yayobowe ku bufatanye bwa perezida wa SADC na perezida wa EAC, bombi bari bafatanije, ariko benshi mu bagenye aba MC n'abandi mu mitegurire basa nkaho uruhande ruri kudomina urundi, n'urundi ni rwa ruhande rufite abaperezida benshi, kandi rukaba uruhande rwagombaga kubikora kubera ko rurimo guheza inguni, rurimo abagomba guheza inguni, bitewe n'uko muri iki kibazo Tanzania na Afurika y'Epfo na Malawi ubundi iyi nama kuba ibaye ni igisebo kuri ibyo bihugu, kubera ko abasirikare babyo bajyanwe muri Kongo bazi ngo bagiye gushyira akadomo ku mutekano, ahubwo ntabwo ari ku mutekano, ku bibazo byose bihari. Ni ugushyira akadomo kuri M23. Yego, kuri M23 bateranyije. Baje basimbuye EAC, baza bavuga ati twebwe turarenze, turakomeye, barahasebeye. Nk'abantu rero bafite icyo gisebo bagombaga kwitambika muri iyi nama, cyane ko yabereye mu gihugu cya kimwe mu gihugu gifite ingabo. Bagombaga gushaka ibyo bakora kugira ngo bagire ijambo rinini, usibye wenda ibyo aho baba batagomba kugoreka, ariko ahenshi bakagira ijambo rinini. Niho hashobora kuba haturutse kuba cyane ko Kongo yagiyemo mu buryo budasanzwe, kuko yohereje minisitiri w'intebe, kandi Kisekedi anakurikirana online, anayitabira online. Yayitabiriye mu buryo bubiri, minisitiri w'intebe ndetse yahagarariwe mu nama, kandi nanone no muri online irahagararirwa. Nk'abahezanguni rero ntibari kubura gushaka icyo bakora, cyane ko bazi ko perezida wa komisiyo y'Afurika yunze ubumwe nawe atajya ahereza kwigiriza nkana kwa Kongo. Iyo niyo mpamvu ivugwa yatumye bamusohora, byose byaba ari Kongo. Aha rero muri uyu muhezo, ariko se urakeka ko kumusohora biturutse kuri Kongo? Kongo yaba yabikoreye iki? Yabitewe n'iki? Yaba yabikoreye kwanga ko icya mbere umuyobozi wa komisiyo aba afite ijambo. Ikindi kwari nko kugira ngo wenda atagira aho akanda hakomeye, kuko bareba perezida buri wese aravuga ajyanishanya ku gihugu cye, ariko uriya wa komisiyo avuga en general. Numva Uganda, u Rwanda na Kenya n'ibindi bihugu baravuga bahuza bahereza cyangwa bahengamira ku bihugu byabo, yego bakanavuga ikibazo nyamukuru, ariko bagahengamira ku gihugu cyabo, kuko ntibajya kwivanga mu by'abandi cyane ngo bajye gutunga agatoki cyane. Bisobanuye ko Tshisekedi yabonaga Mahamat Faki ashobora akabogamira kuri EAC. Yaranamubangamiye ahubwo.
ahangaha rero perezida Samia Suluhu ari nawe wafunguye inama yavuze ko amateka azaca urubanza rubi ku bayobozi b'akarere igihe bakomeza kurebera mu gihe muri Congo Kinshasa ibintu birushaho kuba bibi. Urumva ko uyu nguyu arasa n'ushora abantu mu ntambara, kuvuga ngo bareke kurebera ni nko kubwira ni nko kuvuga rya jambo rya Ndayishimiye ngo bizagera iwacu, ati mubabwire bariya bantu. Ese we yaje oya cyangwa arakiri mu masengesho? Acyari mu masengesho, yohereje witwa Ndakugarika. Iyo uvuze Ndakugarika bose ntabwo bamenya ngo Ndakugarika ni minisitiri w'intebe kandi ni na generali. Yego. Muri uyu muhuzo perezida William Ruto uyoboye EAC yavuze ko ibibazo biri muri Congo Kinshasa bigira ingaruka ku isi, asaba ko hagira igikorwa no gushyigikira igihugu cya Congo Kinshasa. Ati ikibazo kiri muri Congo kirakomeye ariko gishobora gukemuka kandi kigomba gukemuka. Ahangaha hari n'ibindi byinshi yatangaje, asaba Congo, ayibwira ko kuganira atari ukugira intege nke, ndetse anavuga ko hari abandi banakomeye bafite inyungu muri bino biganiro, muri iyi ntambara, ariko batagaragara. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane. Abo batagaragara sibo baba batuma ibintu birushaho gukomera, ngira ngo nibo bafite vora, cyangwa bakamutera umutima wo kwinangira ntiyumve inama yagiriwe, ko inama yagiriwe yazigiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi kandi yagiye ajya gusura. Ndibuka nk'umusaza Museveni amaze kujyaho inshuro nyinshi, yohereje abaminisitiri be batagira ingano ndetse n'abandi bakozi, ariko ubona ko nta ibyo yamubwiye ntabwo bihinduka, kandi umusaza aguma abisubiramo, n'ubu yabisubiyemo. Ngira ngo biri no mu byo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze, ati inama nk'izabaye zigomba kuvaho. Mu byo u Rwanda rero rwavuze, taza gusoma inkuru yose ukwiriye. Ntiwaba wihuse, ibyo ntitwari kubivuga turi ku ngingo ya 3. Ku ngingo ya 3 yego naho birahari, kugira ngo twaza kubivuga aho ngaho. Ese Congo yavuze biriya? Yego, tumaze kubona. Yego, turabona iyi Congo izemera kuganira, cyane ko Kisekedi yarahiye akirahira ati niyo bazafata urugo rwanjye sinzaganira. azahungira nibafata urugo rwe mu bihuru. ye ntabwo sinzi, nkurikije umutima mbona na Kisekedi ntabwo mbona Congo yemeye kuganira. Ntabwo mbibona. Yego. None kutaganira, bose bari kuvuga bati intambara ziceceke, amasasu aceceke, cyane ko William Ruto yasabye mu 23 kureka gufata ibindi bice, ariko anasaba ingabo za leta za FARDC n'abazifasha kutongera kurasa kuri M23. Urabona biri buze noneho Mushakamba, reka turebe njyabo n'icyemezo cya Dr. William Ruto nacyo kirimo ibintu byinshi umuntu yakwibaza. Yego, niba yasabye mu 23 kutongera gufata ibindi bice, agasaba leta kutongera kuyitera, ese aciyemo umurongo Congo yigizemo Congo ebyiri? Yego, kuko niyo mpamvu hari amakimbirane, niyo mpamvu iyi nama iri kuba, kuko iyi nama itari kuba amaherezo yaba yahe? Congo irimo ibice bibiri, kuko hari igice yego ndabyumva, ndavuga bose babaye baramutse ntihagire wongera kurwana, baramutse bahagaze. Yego, mu 23 ntiyongere gufata ibindi bice, FARDC ntibongere gutera, buri umwe akaguma aho ari. Noneho hari ikindi wenda Ruto ateganya, avuga ati
hakorwa kindi iki ngiki kugira ngo noneho bagere ku gisubizo kirambye, atari ukuvuga gusa ngo barahagaritse, bamwe bahagaze hariya abandi bahagaze hariya, noneho bikaguma aho ngaho bityo. kubera ko yego iyo basabye abaperezida, iyo basabye Kongo yego kuganira na M23, yego baba basa nkaho bari gutumikira M23 kuko M23 yavuze ko ikeneye ibiganiro. ariko burya ntabwo ariyo baba batumikira yonyine, na Kongo baba bayitumikira kuko ni iyo nzira yonyine irabivuga, ariko ikintu bavuga ntawe kidafasha muri bombi, mu barwana bombi. ahubwo icyo kwibaza ni kimwe, yego Tshisekedi aramutse yemeye ibiganiro, yego azabanza kureho mandadare n'ibihano yafatiye abayobozi ba M23 bakuru ko ari bagomba kuganira nabo. ngira ngo ibyo ngibyo byabanza bikaganirwa muri iyo nama. ariyo mpamvu rero iyo bari buganire, buri umwe azana ibyifuzo bye n'undi akazana ibyifuzo bye, nibyo biriya muri Kongo bajya bita ngo ni cahier de charge. ku meza y'ibiganiro buri umwe agira ibyo azana n'undi akagira ibyo azana asaba mugenzi we. umwe akaza akavuga ati ndasaba ibi, n'undi akaza avuga ati ndasaba ibi, noneho bakagira ahantu baza guhurira. yego buri umwe akagira ibyo yigomwa, iyo babaye ari abantu bumvikane, buri umwe agira ibyo yigomwa n'undi akagira ibyo yigomwa, noneho bagahurira ahantu hagati. hari ikintu kimwe nabonye rero, yego nubwo iyi nama iri kuba, izi nama ziba ziraburamo ikintu kizatuma zitanagera ku ntego, bizasa nkaho ziri guta umwanya. ikindi nakongerera, impamvu ari uguta umwanya nk'uko ubivuga, ntabwo iriya nama bireyigisha. yego iriya nama iza kuba mbere, iriya nama ibaye ari uko Afurika y'Epfo ikubiswe. bivuze ngo Afurika y'Epfo itaza gukubitwa, iriya nama wiyivuga yonyine, Afurika y'Epfo na bagenzi bayo. impamvu nyivuga ni uko ariyo yazamuye agatuza. yego yazamuye agatuza, yigira, sinzi ko nabivuga, yumvaga bitayibaho mbese n'ubuhangange n'ubukaka bwayo. noneho bibayeho izamura agatuza, irasakuza. Muvuga rero iyo bitaza kubaho gukubitwa ntabwo bisakuze, mbona iriya nama ntabwo yari kuba. yego nicyo cyatumye iba. rero navugaga mbere, igihe batekerezaga kuza muri Kongo bwa mbere, iriya nama nibwo yakabaye yarabaye ikagira akamaro. mbere y'uko baza iyi nama yari kubanza ikaba, bakahuriramo mbere y'uko baza na mbere y'uko ingabo za EAC ziva muri Kongo. ariko na muzehe Museveni ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika, yego bose bavuze ko igisubizo cyo muri Kongo kiri mu maboko ya EAC kurusha SADC, ari nayo mpamvu SADC yahisemo kwitabaza EAC. ubundi reka duse n'abagaragaza inzego uko zigenda zirutanwa mu buryo bwa kiriya kibazo. igisubizo cya Kongo kiri hagati ya Kongo ya Kinshasa na M23 kuruta uko cyaba mu maboko y'undi uwo ari we wese. guhamagara undi uwo ari we wese mu biganiro ntacyo byamara muri bariya bombi, harimo umwe utabishaka. yego noneho bitewe n'uko cyagiye giteranya ibihugu kiriya kibazo, bikongera bikazamuka, niho bikururiramo ibindi bihugu byagize uruhare muri kiriya kibazo mu buryo runaka. u Rwanda rushobora kuzamo kuko rubangamiwe na FDLR, intwaro, ihabwa ibikoresho, ikanahabwa amafaranga, igahabwa ibyo ikeneye byose, mbese barayigaburira. ni nko kugaburira intare kugira ngo izakure uzayitereze umuntu runaka. n'intambara ahubwo ikaba iri hafi y'umupaka wabo. kandi ibyo byaragaragaye. rero u Rwanda ntaho ruziramo.
ibindi bihugu bikazamo, hakazamo nka Afurika y'Epfo nk'igihugu cyajyanyemo ingabo, hakazamo za Malawi, hakazamo Tanzania ndetse n'Uburundi ntitubwibagirwe. Yenda umuntu wayijemo ntari buvuge ko adakwiye guhabwa n'intebe ni umucanshuro. Yego. Ariko abandi rwose bari kujya muri biriya biganiro, ariko bikaba byarabaye mbere y'uko Afurika y'Epfo ikubitwa igasakuza, kuko urusaku rwa Afurika y'Epfo nirwo rwatumye iriya nama iba. Ubundi si inama si igisebo kuri SADC n'ingabo zayo. SADC yacishijwe bugufi mushakara, yazanye ibyubahiro bihanitse, irangije ivurugutwa mu byondo. Yego. Irangije byose n'u Rwanda. Yego. Twakomeza? Yego twakomeza, ariko nk'uko wari ubivuze wenda nk'umwanzuro. Yego. Ibiganiro, inama zitarimo uhagarariye mu 23. Yego. Nizo guta umwanya. Yego. Rero byagakwerere. Bimeze biti? Gakwerere ngo byarangiye apfuye. Yarusimbutse kenshi. Uyu generali Gakwerere yarusimbutse kenshi, ngira ngo niwe bita Alias Gihayima. Yego. Ashobora kubatanishwa n'amasasu yarashwe. Yego. Ahubwo yarashwe mu minsi yashize. Mu minsi yashize bari bamurashe bifata mu gihaha. Kandi nanone yagiye arusimbuka kenshi, kandi akenshi umuntu arya rusimbuka bamukomerekeje. Mushakamba ngira ngo uyu ni umuyobozi, n'undi muyobozi wiyongera ku bandi benshi ba FDLR bamaze kurasirwa mu mirwano bagapfa. Mushakamba iraswa rya Gakwerere, FDLR ibuze Gakwerere bivuze iki? None uvuga uti iraswa rya Gakwerere rikurikiye irya Omega, Ruhinda n'abandi. Birasa nkaho nubwo FDLR yarenze imbibi zo kuba abasirikari kaba ideology. Yego. Aricyo ikintu gihangayikishije. Yego. Ariko birasa nkaho ibigugu muri FDLR birimo bigenda biva mu nzira. Yego. Nubwo byamaze kuba ideology. Yego. Ariko cyane buriya iyo ibigugu bipfuye, ibitsitsi biranduwe. Yego. Byanga bikunda. Yego. Na ideology nayo bishobora kuzasensurwa. Birumvikana. Cyane ko nk'ejo wabonye ko hari abantu bamaze imyaka 30 mu buhungiro batahaga. Hatashye abarenga 100. Nawe tekereza ikintu cyatumye abantu barenga 100 baguma mu buhungiro muri Kongo, mu ntambwe nkeya cyane n'u Rwanda. Ngo babaga muri baje ejo bundi. Babaga muri Masisi. Kandi buriya Masisi aho waba uri hose muri Masisi, wabishatse kugera mu Rwanda ntabwo byarenze iminsi 2 utahageze. Cyane rwose. Nta n'icyagutangira. Ntacyo. Ndetse uranasanga ari abantu mu bice byo muri Rubavu na Nyabihu. Iminsi 2 ugenda n'amaguru waba uhageze. Uraza gusanga ari abantu bo mu bice byo muri Rubavu na Nyabihu. Yego. Bashobora kuba baranasuraga imiryango yabo cyangwa mu miryango yabo bakabasura. Yego. Ku buryo bari hariya ku bwa ideology. Yego. Atari uko babuze uburyo bahunguka cyangwa bagaruka mu Rwanda. Yego. Ubu bakaba n'ubundi batahutse kubera ideology, kubera kubura uko bagira, kubera ko bavuga ngo M23 iraje. Yego. Izatubaza icyo turi kumara hano kuko iratuzi. Bivuge mu ijambo rimwe kubera babuze amajyo. Yego. Babuze aho berekeza. Birumvikana. Twakomeza. U Rwanda rwiyamye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye. Ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arambiwe kuvuga ibintu abica ku ruhande. Yego. Ubu ari kujya avuga
agusha ku ngingo erega kugira ngo abababara bababare n'abishima bishime. birarambiranye mushakamba. Ngira ngo mu nama zose no mu bindi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje imbaraga nyinshi ijya kugaragaza yaba muri ONU n'ahandi ndetse n'abantu baho nabo bagendera mu kigare bumva ko ngo u Rwanda arirwo nyirabayazana ibibazo byo muri Kongo, ariko yababwiye mu magambo ye, nawe ndabizi ko uyafite imbere yawe, ayo nabashije kubona aragira ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. kugira ngo impamvu yashyizeho ngo nta muntu n'umwe ni uko azi neza ko Kongo ivuga hakagira n'abandi benshi birirwa bavuga nk'ibyo Kongo ivuga. Ati twamaze igihe kinini twinginga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubikemura, barabyanze. Ntituzagire indi nama imeze nk'izo twagize. Hamwe twavuze tuti barambiwe inama zo kuza bakumva amarira ya Kongo, barangiza bagafata imyanzuro idashyirwa mu bikorwa. Zirarambiranye. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo. Avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini itutumba, kwima abantu uburenganzira bwabo no gutera u Rwanda. Iki ni cya kintu tujya tuvuga tuti intambara y'akarere, kugira ngo bose barabizi ko bavuga ngo hari intambara ishingiye ku moko hano yavuze. Bamwe baravuga ngo bashaka ngo, hari abavuze ni byagiye bivugwa kenshi ngo bashaka ngo kubaka, ariko ni inzitwazo zakoreshwaga mu Burundi n'ahandi, ngo u Rwanda na Uganda ngo bashaka gukora icyitwa inuza y'abahima empire. Abandi nabo ngo bagashaka ngo gukora icyitwa ngo power ya Hutu empire. Iki akaba ari cyo kintu biba byiza iyo perezida abaye nk'ubikomozaho, kugira ngo abantu bareke kubona iyi ntambara. Kubera iki? Abaturanyi ba hafi ba Kongo bazi ibibazo byaho, batanze ingabo zikanga kurwana, ariko abandi bantu baturutse ku ruhande bavuye na kure, harimo n'abavuye kure, bagatanga ingabo zije kurwana. Icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya. Ukibaza niyo mpamvu Tanzania handi tuhita tubonera ikibazo cy'amoko cyangwa cya ideoloji ishingiye ku moko. Kuki Tanzania yaje gutanga ingabo muri EAC, ariko yajya muri SADC, muri EAC kugarura amahoro yarabyanze, ariko mu kujya kurwanira byemera. Bivuze ngo hari ikindi kintu cyihishe inyuma, kiri inyuma y'amafaranga bahawe na Kinshasa, ahubwo harimo n'ikindi cyitwa ideoloji, kuko niyo mbi. Rero dukomeje, Kagame yagize ati mugomba guha abantu uburenganzira bwabo, mugatera intambwe, hanyuma mugakemura ibibazo. Abavuga babuze uburenganzira ni abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bagenzi babo bavuga ikinyarwanda. Umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko intambara iri kuba yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nta hantu na hamwe u Rwanda ruhurira nayo. Ati twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu, ntabwo byashoboka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bikwiriye ko ibibazo bihabwa agaciro gakwiriye, hagashakwa umwanzuro urambye. Reka mpita nongeraho Nduhungirehe nawe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yatangaje ko inama yabereye i Dar es Salaam ari iy'amateka, kuko itanga ibisubizo by'ako kanya n'iby'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange.
ibi birahura n'ibyatangajwe na perezida wa Uganda, ngira ngo ufite ubutumwa bw'imbere, niba bishoboka uraza kubunyuramo. ntabwo binkundira kubusoma, ntabwo binkundira kubusoma kuko mashini itakunze ngo mukonekiteho kandi ndi n'ahantu hari urusaku. Gusa nkawe wabusomye hakubiyemo iki? ni ibyo by'ibyo bigakimwe bigakimwe wakwihangana nkareba. Yego, turumvikana. ndakumva shakamba turumvikana. njye ndakumva nanyumva ndakumva rwose. ndebe ko mubona. mu gihe urimo kubureba ndebe ko mubona. ndebe shakamba uranyumva cyane. uranyumva. Ndakumva neza. kamanze musomera naho mvuga icyo buvuga. Yego. Perezida Museveni ati my area proposal for this summit was that His Excellency Tshisekedi should speak directly to those who are in conflict with him. Urabona ko ikintu avuga turumvikana. Yego. Ndakumva. Ikintu avuga aravuga ati nk'uko nari nabivuze mbere, nk'uko nari nabigaragaje mbere, igisubizo muri iyi nama njye natanga ni uko President Tshisekedi yaganira n'abamurwanya kandi bakaganira by'imbonankubone, atari ukuvuga ngo baraganira bimwe biziguye, nuko bagirana ibiganiro bitaziguye. Yego. ngira ngo ibyo birahagije. Twakomeza? Twakomeza. Ubona kumva ndumva uri kure cyane. Ngenda kumva rwose. Urumva rero ko icyifuzo cya Perezida Museveni ni uko Tshisekedi yagirana ibiganiro n'abamurwanya bitaziguye, ibiganiro by'imbonankubone. Hagati aho rero hari ikindi wongeraho? Nta kindi nongeraho. Yego. Gusa kuko turi kugana ku musozo. Yego. Muri Bukavu mu gihe hari igitutu cyinshi batorohewe. Yego. FARDC ikaba iri kwica abantu mu bice biyikikije, ari nako kandi isubiranamo. Yego. Nuko Kiliziya Gatolika yo muri Bukavu Yego. yasabye FARDC kutarwanira mu mujyi. Yego. Kutazarwanira mu mujyi, ubwo bisobanuye nibatsindwa ikavumu ubwo bazahunga bahunga umujyi kugira ngo batarwanira mu mujyi, bemere bawikuremo. Yego. Yabasabye ibyo ngibyo ashingiye ku kuba ngo mu makuru twatanze ndetse nabo ubwabo bafite ngo hari abatangiye gushaka gushinga imbunda mu baturage, kandi ibyo bishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ko ni ukuri twumvise abaturage bagiye bashinga imbunda mu maparisere yabo, imbunda zirasa kure. Twumvise abaturage bavuga bati ubwo murashaka kutwicisha, ese uwo murasa nabasubiza biragenda bite? Ibyo rero ni ukuri. Musenyeri rero biri mu ibaruwa yoherereje guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ariko wenda ikintu kimwe tuvugaho, ko imiryango mpuzamahanga cyane ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ibindi bihugu bikabwa bitugukwaha kugira ngo bitavuga cyangwa bidashinja ingabo za FARDC kwica no kurenga ku burenganzira no kuhonyora uburenganzira bwa muntu. Ahangaha raporo zikaba zisohotse mbere y'uko, ndabyita nka raporo kuko niba iyi dosiye igaragaye, iyi ni dosiye ikomeye, dosiye ya Kiliziya Gatolika ni dosiye ni ibaruwa ikomeye. None ubu ejo bundi bazongera bavuge ngo M23 yishe abantu, cyangwa bazashinje M23 kwica abantu muri Bukavu,
mu gihe kiliziya gatolika n'abaturage bigaragarije ko FARDC iri gushinga imbunda mu baturage? N'ibindi babikora birengagije ukuri. Rero nta n'ikizababuza kwirengagiza ukuri, ahubwo icyadutangaza ni uko batabivuga uko basanzwe babivuga. Yego. naho n'ubundi basanzwe birengagiza, si uko ibyo bemeza biba ari ukuri. Urabona ukuri ko kw'ibibera muri Kongo kuzagaragara bigenze gute, ko ubona abagakwiye kugaragaza cyangwa kutabogama bagenda babogamira kuri Kongo? Shakamba ni inzira ndende. Abantu nibareka kujya muri Kongo bajyanywe n'utubiri, hari icyo bagaragaza hari n'icyo batagaragaza. Yego. Icyo batagaragaza ni ibijyanye n'amaco y'inda. Ugiyeyo abazi ko agiye guhaha, nibajyayo bavuga bati tugiye gukiza abavandimwe, ukuri ko muri Kongo kuzagaragara, kuko icyo gihe bazararama bakiza abavandimwe. Ariko nibajyayo bajyanye amaco y'inda, bizakomeza kuriya kandi bazarushaho kuyisenya. Yego. Ngira ngo twagana ku musozo. Yego Mushakamba, reka tugane ku musozo. Nkundira ngo nshimire abari badukurikiye, mbibutse ko twaganiriye ku ngingo eshatu, arizo: iya mbere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izashobora kubahiriza ibyisabwa n'imyanzuro y'inama ihuriweho na EAC na SADC. Ingingo ya kabiri, M23 yivuganye General Gakwerere alias Gihayima, cyangwa irindi zina rye ni Stanislas wa FDLR. Ingingo ya gatatu, u Rwanda rwiyamye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye. Barakoze rero abari badukurikiye, tubashimire kandi tubibutsa abatarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe, bakande like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share, ikandwa inshuro zirenze imwe bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Kandi batwandikire babinyujije muri comments kugira ngo badushyikirize ibyifuzo, inyunganizi, ibitekerezo byabo ko birushaho kutwubaka. Ijoro rihire rero, yari Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, baraturushimiye abari badukurikiye bose aho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, turabakunda cyane.